Yes, twongeye kubaramutsa cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe hano kuri DRC Today News. Reka twizere ko muramutse neza, twizere ko mwabonye Nyagasani afungura, natwe turazindutse kugira ngo tubagezeho update nk'uko twabyiyemeje kandi tukabibemerera gahunda aba ari amakuru ku gihe. Turi mu gitondo rero cyo ku cyumweru itariki 3 ukwezi ni ukwa gatanu ndetse umwaka ni 2026. Ababyutse mujya mu materaniro agiye atandukanye, ababyutse mujya gusenga, reka tubabwire rwose ngo amasengesho yanyu aze kugera ku Mana, gusa natwe mutwibuke tubonereho tubahe ikaze rero nanone ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twabagezaho. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe uko situation mu by'ukuri iramutse muri kino gitondo. Ese imirwano iri kwerekeza he? Muri make amakuru tugiye kuba twarebera hamwe nuko ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB bakomeje kugenda baserebura intsinzi, bari kugenda bageraho mu nce zigiye zitandukanye, ndetse izi nce ndaje tuzigarukeho. Ni mu mirwano iri kubera n'ubundi mu burasirazuba bw'igihugu. Turaza guhera mu misozi miremire ya Fizi ahazwi nka Minembwe, turebere hamwe mu by'ukuri uko igitero cyagenze, ndetse biravuga ko babashije kwirukana inyeshyamba za M23 mu birindiro bya hariya Iminembwe. Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma nanone kandi biravugwa ko abarwanyi benshi b'umutwe wa M23 bamaze kwicwa, abandi bagafatwa amiri. FARDC na FDNB bavuga ko bamwe mu bafashwe batangiye gutanga amakuru ku mikorere y'uwo mutwe. Hanyuma tukiva mu Minembwe tureta dukomereza nanone ahandi ku murongo cyangwa se ku kibuga cy'imirwano ahitwa mu gace ka Rwiro kari hafi y'umujyi wa Katana, ahari mu karere ka Kabare. Naho turaje turebere hamwe mu by'ukuri uko situation iramutse muri kino gitondo, turebere hamwe uko imirwano yagenze mu by'ukuri. Hanyuma nanone kandi umutwe wa M23 biravuga ko ibintu bikomeje kubakuberana, kuko biravuga ko hari n'amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba M23 bamwe bari guhungira mu gihugu cya Uganda bahunga imirwano, ndetse ngo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Ibi byose ndaje tugende tubinyuramo ku buryo burambuye. Muri rusange FARDC ikomeje kugaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukazwa mu rwego rwo gusubiza umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo twavuga ko hakiri impungenge z'uko imirwano ikomeje ndetse ishobora gukomeza guteza ibibazo by'umutekano n'ubuhunzi mu karere, aho umukuru w'inyeshyamba za M23 General Sultan Makenga yavuze ko mu by'ukuri ngo badateze gusubira inyuma. Hanyuma nanone rero andi makuru tuza kuba twakurikizaho abarundi muraza kutubwira. Hari amakuru dukomeje kugenda tubona akwirakwira avuga ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubaka no gushimangira ibirindiro bikomeye ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Bikomeje guhwihwiswa ko u Burundi bukomeje kwitegura intambara n'u Rwanda. Amadrone ngo bayakozeho, ndetse bari kohereza n'ingabo nyinshi ku mipaka n'ubundi ihuza u Rwanda n'u Burundi, cyane cyane ahazwi nko mu Kirundo. Ngo bakomeje imyiteguro ikomeye cyane. Abarundi muraza kugenda mutubwira muri comment, kuko ano makuru akomeje kugenda avugwa cyane muri ino minsi. Muraza kugenda mutubwira kabisa ngo imyiteguro imeze nabi aho ngaho mu Burundi. Hanyuma rero aya makuru yose niyo tugiye kuba twaramburira hamwe. Reka nongere mbahe ikaze irambuye cyane, nongera kwibutsa ko muri kumwe na 6Berry Official nk'ibisanzwe. Hanyuma nkaba mbahaye ikaze, ariko nongera kukwibutsa ko niba uri mushya hano mwandira kuri subscribe kabisa, nimba uri mushya fyonda kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane hano kuri DRC Today News. Hanyuma rero munyemerere dutangire ano makuru yacu ku buryo burambuye cyane. Tuyahere mu by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Fizi ahazwi nko mu Minembwe. Hongeye kumvikana imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u
Burundi FDNB ndetse n'abawazarendo mu guhangana n'inyeshyamba za FC M23 zifitanye imikoranire n'indi mitwe irimo twirwaneho ndetse na Redi Tabara, aho amakuru rero aturuka mu nzego z'umutekano ndetse n'abaturage batuye muri ako gace aragaragaza ko yari imirwano mu by'ukuri ngo ikomeye cyane, ndetse ko yahitanye abantu benshi ku mpande zombi ndetse igasiga hangiritse ibikorwa byinshi by'abaturage. Agace ka Minembwe gakomeje kwandika amateka yihariye mu bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari n'ahantu h'ingenzi cyane mu bya gisirikare no mu bukungu bw'akarere bitewe n'imiterere yako iri mu misozi miremire ituma haba nk'igihome karemano. Mu gihe rero kirekire gishize inyeshyamba zari zaragize ibice byinshi by'aho hantu ibirindiro byazo bikomeye, aho zari zarubatse ibigo bya gisirikare birimo ndetse n'ibinogo birebire cyangwa se ibyo twakwita tranches cyangwa indake, harimo n'inzitiro z'ubwirinzi n'ahandi hantu habafashaga kwirinda ibitero bikomeye by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byanatumaga ingabo za FARDC zidashobora gutera imbere cyangwa se kwadvansinga mu buryo bworoshye, kuko buri uko bageragezaga kugaba ibitero byasubizwaga inyuma n'izo nyeshyamba zari zifite imyiteguro ihagije ndetse n'ubumenyi bwimbitse bw'imiterere y'aka karere. Amakuru rero atandukanye akomeje kuvuga ko igikorwa cyabaye kuri uno munsi kitari igitero gisanzwe gusa, ahubwo cyari cyarateguwe igihe kinini. Ingabo za FARDC ku bufatanye n'abarwanyi cyangwa se ingabo z'u Burundi FDNB n'abawazarendo bashyize hamwe mu rwego rwo kugaba igitero gikomeye ku kigo cyafatwaga nk'igihome gikomeye cy'izo nyeshyamba. Ni imirwano rero yatangiye mu masaha ya kare mu rukerera, aho habanje kumvikana urusaku rw'amasasu aremereye ndetse n'ibisasu bya rutura byarimo bikoreshwa mu gusenya ibirindiro by'abanzi. Nyuma y'amasaha menshi rero y'imirwano ikaze, ingabo za leta zatangiye kwegera buhoro buhoro ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba zibifashijwemo n'ubumenyi bw'abarwanyi b'abawazarendo bari bazi neza imiterere y'aho hantu. Nk'uko rero amakuru akomeza abivuga, inyeshyamba zagerageje kwirwanaho zikoresheje uburyo bwose zari zifite, ndetse zari zirimo gukoresha ibinogo zari zaracukuye ndetse zaracukuranye n'ubuhanga mu mirwano yo mu misozi, ariko igitutu cy'ingabo za FARDC cyaje kuba kinini cyane ku buryo bamwe mu barwanyi batangiye gusubira inyuma bava mu birindiro byabo, ndetse basiga bimwe mu bikoresho bya gisirikare ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko bari bateganyije kurwana igihe kirekire kubera ibyo binogo cyangwa se izo ondati. Biravuga ko abashoboye gucika bahise bahunga ibyo birindiro vuba vuba bagasiga n'intwaro, hanyuma abandi bagafatwa miri, abandi bakicwa. Abaturage rero bo muri aka gace baravuga ko babonye bamwe mu barwanyi bahunga berekeza mu bindi bice by'imisozi, mu gihe abandi bahasize ubuzima ndetse abandi bakaba bakomerekejwe bikomeye cyane n'icyo gitero. Nyuma yo gufata icyo kigo, ingabo za FARDC zasanze hari ibimenyetso byinshi byerekana ko cyari cyubatse mu buryo buhanitse, harimo imiyoboro miremire y'ibinogo, ububiko bw'intwaro n'ahandi hantu hifashishwaga mu kwirinda ibitero by'indege cyangwa se ibisasu bya rutura by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi byose byerekana ko icyo kigo cyari gifite akamaro kanini mu igenamigambi rya gisirikare ry'inyeshyamba, ndetse kikaba cyari inzitizi ikomeye ku ngabo za leta zari zishaka kugera mu bice by'ingenzi bya Minembwe. Twavuga ko hano ifatwa ry'iki kigo ari intambwe ikomeye ku ruhande rwa FARDC, kuko cyari cyarafunze inzira igana mu mutima wa Minembwe. Kugifata rero bigiye gufungura amahirwe mashya yo gukomeza kugaba ibitero mu bindi bice byari bikigenzurwa n'izi nyeshyamba za M23, ndetse bikaba bigiye guhindura isura y'imirwano muri aka karere. Ibi bishobora no gutuma inyeshyamba zitakaza ibice byinshi zari zarigaruye, nubwo bikiri kare kuvuga ko zatsinzwe burundu, mu gihe dukomeje kubona ibimenyetso mu by'ukuri ko inyeshyamba ari aho zigera zikisuganya ndetse zigategura ibindi bitero bundi bushyashya. Hanyuma ku rundi ruhande ariko
abaturage bo muri aka gace bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi mirwano. Abenshi bahungiye mu bindi bice basiga imitungo yabo, mu gihe abandi bakomeje kubaho mu bwoba bukabije. Hari amakuru avuga ko amazu, imirima n'ibindi bikorwa byari bitunze abaturage byangiritse ku buryo bukomeye bitewe n'iki gitero karundura. Ibintu rero ngo bishobora no kongera ubukene n'ibibazo by'ubuzima mu baturage. Nk'uko bisanzwe rero mu mirwano nk'iyi, impande zombi biravuga ko zagize igihombo, ariko cyane cyane igihombo ngo cyagizwe n'inyeshyamba za M23 kuko nizo zatewe, kandi zatewe n'igitero ngo gitunguranye, kandi cyari igitero karundura. Imibare nyakuri mu by'ukuri y'abapfuye n'abakomerekejwe ntago iratangazwa ku mugaragaro. Amakuru atandukanye agaragaza ko hari igihombo kinini ku nyeshyamba za M23. Hanyuma rero kubera ko ngo FARDC batakanye ingufu zikomeye cyane, M23 nabo bagerageza kwirwanaho, bivuze ngo FARDC nayo yahatakarije, ndetse ibi byongera kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi. Nubwo intsinzi rero yongeye gutanga icyizere ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, abasesenguzi baravuga ko urugamba mu by'ukuri rukiri rurerure, kuko inyeshyamba zigifite ubushobozi bwo kwisuganya no kongera kwigaragaza mu bindi bice, ndetse inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zishimangira ko zitazapfa kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka twikomereze amakuru yacu, ariko mbere yo kuyakomeza reka mbanze mbibutse akantu gatoya. Reka mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Saho gusa kuko n'amakuru menshi tugenda dutangaza hano, amafoto n'amavideo aba yatugezeho tubasha tugerageza kuyasharinga muri iyo group, ndetse dusharinga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma kwinjiramo nta kundi rero, uragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda ikandeho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Mbibutsa ko ari group ngari irimo ingeri nyinshi zitandukanye z'abantu, harimo abarundi, harimo abagande, harimo abatanzania, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, mbese tunasharingamo ibitekerezo bigiye bitandukanye. Tuguhaye ikaze rero muri group yacu. Hanyuma niba utarajoininga kabisa, kanda kuri iyo link wite ujoining. Hanyuma hagataho munyemere twikomereze amakuru yacu. Turacyari ku kibuga cy'imirwano. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko inyeshyamba za M23 nanone nyuma yo kugabwaho igitero mu Minembwe, nazo zagabye igitero, ndetse zigaba igitero ku birindiro by'abawazarendo bifatanyije na FARDC mu gace ka Rwiro kari hafi y'umujyi wa Katana, aha ni mu karere ka Kabare, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero aya makuru akomeza bivuga, ngo iki gitero bivugwa ko cyari igitero gikomeye, cyari kigamije kwigarura aka gace gafatwa nk'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Amakuru akomeza avuga ko mbere y'ibi hari hamaze iminsi hatangwa impuruza ku kongera imbaraga z'inyeshyamba za M23 ku mirongo itandukanye y'urugamba. Hano twavuga cyane cyane nka Uvira niyo bashaka gufata muri iyi minsi, ko twabonaga ramforo zabo cyangwa se kudeployinga abasirikare benshi cyane hariya muri Mwenga. Bikaba bishobora rero gusobanura intangiriro y'ibindi bitero. Abakurikirana ibijyanye n'umutekano muri aka karere bemeza ko hashobora gukurikiraho ibindi bitero ku yindi mirongo, ari nayo mpamvu basaba ingabo za leta ya Kongo gukomeza kuba maso no kongera ingamba z'umutekano. Hanyuma reka nanone dukomeze amakuru yacu hano. Abarundi nababwiye ngo muze kutubwira kabisa ano makuru akomeje kugenda acicikana, ndetse n'amakuru akomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranya mbaga, muraza kuduha ibitekerezo. Hanyuma ni amakuru ari gukwirakwizwa avuga ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubaka no gushimangira ibirindiro bikomeye ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru ivuga ko igisirikare cy'u Burundi
kiri gutegura ibibanza byihariye by'ibirindiro bya drones, ndetse hari n'ibirindiro bikomeye cyane byashyizwe mu bice bitandukanye. Biravugwa ko mu gace ka Kirundo hari ibirindiro bikomeye byashyizweho, aho hakaba n'ibikoresho bya gisirikare ngo bikomeye. Nanone ahandi hashyizwe ibirindiro birimo ibikoho cyangwa se atiye, twabyita ibibunda biremereye, mitarayezi, ibibunda birasa kure cyane, cyane cyane ku ruhande rw'Akanyaru, aho bivuga ko hari n'iyoherezwa ry'abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibikoresho bya gisirikare bikomeye ku mupaka wa Cibitoke na Rugombo. Bivuga ko hari kongerwa ingufu z'umutekano n'ibikoresho bishya bya gisirikare. Ibi byose bisigura ko u Burundi mu by'ukuri ngo bushaka gutera u Rwanda. Ni nyuma yaho yuko twabonye n'amakuru agenda avuga ko Ububiligi ngo bwemereye igihugu cy'u Burundi drone zishyika ku bihumbi 5, gusa nyuma yaho Ububiligi bwaje kunyomoza ano makuru. Ni ku rubuga rwa X baje gutangaza ano makuru bayanyomoza bavuga ko ibintu atari ukuri. Izo drone 5,000 ntazo bigeze baha u Burundi, ndetse ngo nta n'ibikoresho by'intambara bigeze bahereza igihugu cy'u Burundi. Ayo makuru baranyomoje, ariko mu by'ukuri dukomeje kugenda tubona amakuru akomeje kugenda kwirakwira yerekana ko u Burundi bukomeje mu by'ukuri kwitegura urugamba, ngo u Burundi bwambariye urugamba ngo burenda gutera u Rwanda. Ni amakuru akomeje kugenda mu by'ukuri akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abarundi muraza kudufasha mutubwire muri komenti uko ibintu bihagaze. Hagati aho kandi umutwe w'inyeshyamba za M23 biravugwa ko bitameze neza, kuko ngo hari abasirikare bamwe bari kwanga kujya ku rugamba, bagahitamo guhungira mu gihugu cya Uganda banze kujya ku rugamba kubera ko ngo bakomeje kugenda batsindwa mu nce zigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru twari tubafitiye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuri iki cyumweru itariki 3 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'2026. Reka mfate kano kanya shimire buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo andi makuru na saa 4, hagati y'isa 4 n'isa 3 turaza kuba turebera hamwe izindi update. Turaza kuba turebera hamwe uko situation mu by'ukuri ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Hanyuma ndabashimiye cyane, mwakoze cyane, ariko hagati aho nongera kuyibutsa ko rwose nimba uri mushya hano utarakanda kuri subscribe nkandiraho, niba utarafyonda kuri sabone fyondaho, uraba udusapotinze kabisa. Hanyuma hagati aho ngaho kandi mbibutse mutibagirwa kwinjira muri ya group nababwiye, murakoresha ya systeme mu gihe hari hasi muri comment, mu gihe cya commentaire murebemo link na pininzemo, muragenda muyikandeho murahita mwinjira ku buryo bworoshye cyane. Ngayo nguko rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira icyumweru cyiza, ndetse Nyagasani akomeze abagenda imbere. Andi makuru nakagaruka, ndetse turabakunda cyane.